kalia lo fangonga ma lo finangalo ma ngalo le sala ma iaola pangka fa fekai uwe pai fa fonga mai le finangalo le tamare fare yo lo ma ngaku fo i nga ai au mai po fe o yai la fa pa ngai kau si ai le ka ko wai nga ia manamu Kamalole Samoa e kamar fale pe foi le Samoa maka ngofie ya ke ole makua ole makai ole lava sa fa fonga mal mangingo mal koko ko fea furia ya ile ko fa mal fa kokanga ile ngei mewa ko mai ai le mama ya unge male au ma lie lea lango kiu ke la unge e o kiunge e pui pui o kapau e o kiunge e pui pui lo mu malronga inga o le ala foi lea e le foi ya se mga ko ai panga langa le paur sangoanga le kala la o fionga el kamal fale mai se ole makua o mga ko foi vai le no fingalo o la foi se le fia o ngor koko masa ya la mangalo meuma i lo sangoanga ai fa Sicilia ile akua Well, Ifoga is being performed outside. What you've seen was deliberation that was happening within the village meeting house. They involved one of the paramount chiefs of the village of Vaimoso, Mataia, as well as Batau Ave. So after a deliberation, they've managed to come to a resolution that they are going to accept the Ifoga. Le lewa le ai se si uponge uola al ponka So now the paramount chiefs are coming out, as well as the elders of the village of Vaimoso. Mind you, this is a case where the village council is also involved. So it's not just the two families, but also the significant families within the whole village of Vaimoso coming out and greeting the perpetrator, or the guilty part. As a sign of acceptance of the Ifoga. Mangulelewa Alu ang apo Bukala ko apo Magay bayaso Le mafay O nga beser kingao lelok Le kingao la ay ngay Ile mewa fay O lau fangao malo ay ngay lo wakari Ila fangao Le mafay o ngalo Lesa e fa fongo fili de kofa marfa kokanga el kamar fale malmaku. Kofa o kasi ai fingan. Peka lolo al kauf. Langa lea o paul sanganga. Ma lo kiu ke foi lea lo ska. E kausingo kamai. A ko meo fai. O ko le mafafau. A maka mai lo wainga ova mea ko ki whaia o ko whiki le puke unge malonga ainga o ko whawhangu le lionga nga moe le so kau i koko mea nga le mawhawhoi e unge malonga ainga
O le koko Whawhanga koe ora mai no wakari. A la sa whaukuanga o whai lau whangau. O whai lau ainga. O whai lau kiu ke whaasa o la ainga. O oe le ngoa makua. O la uinga ya ni mai i o mea ia. Le ke whaking. So ne. Se kau whai male fuafua. E ui se loko ki ngā le laua. Langa maua lunga ya ungel ka vavang ngof. Le ngai kōr ka ko ainga. Mai se whono ngof aku le ngai ku. Aunga ngā ake le so. O ainga mga ko la mliu mai mamsi mai whalasing ka. O wha ele lea oe le ngā makua. Kalu ai whangaui. E oe. Ai au ke karikongu. Lewa kawhar fing ngalo. Ka malfale malmakua. Wola pangka. Saya uli liu aku. Ola wale le anga fa kupul fa la velo wakar. Ol. Ya. Au. Oyo makua. Ala me amio valea. Oh. So fa ko fa mai fa no fie ko. Ngo manga nge manga lo gel sala. Ala fa wa ko si mai. Ya ai wilea wa uma me uma wa mangalo le kuor faamasino ako maya le la au le makanga le la au le koluse na fa kau kawai lo ka ko li faola e fai lea mo ka ko ai ngau Yesu foi no fekalai masawa yo ko fa mangalo aku wa wala ko le lor me o fai yakia fa penga foi le so wo fa mangalo aku wa wo ko le lor me wo e ko fai yakia mo lo ai mangia das wa ko gei le faifo wa wo kai faol fale ngako yako freka awa ku e le pilili inga wa kami fango moso inga wa ngasi koko inga wa sua koko le vai o ngasi mafuasia wa le wa sia le kai le malama i bayala wa suai kama fale kanyange le usolima mkuu ya pakawabe lau skrenga lingwa mkuu sa peringa ai ku lau fasifo la inga ngei mafuasia onga wale mo la fale ainga la se ka pule ku inga ko la ko fanga me fa pe kai lewa ke far kawala kawange singalo le fio kama fale asfa ka kanga ngai ku le ainga lewa mangalo ai la nge me le mo ya ku fa malo ma fa fitele wa ka kofi o le fo me ko e le so wa kongi ma opena le so fa malo ko fa awa ki fa lo ya pa ka mo ka fuaf au le so wa mangingo au fala wa vai kaininge ke sango wa ka ko sa nyaku ka ko ki fa mangaku le aso so fua ngama mali wa ka ko li fa ola ilungo ko luse o ka ko ma ka ko sala mela ya lo frie le kua fa fu lo fioma le kama sale a pe foi la o sual kua ka nyange la flenga ko manga wonge le so le fai ma ko o le me ka ma ku manga ngu fa Samoa la se me o ma ko au ye ka fai ai le so fa mal wa ku pe ale ka lo ko Sila o ya ya ole ya ole ko fale ala fionga ya makia oye la wa valea fast food afi kala lau pule lea bangole leu
Fai le mu. Pasau la wala. Pasau la wala, sabna. Ole sio shangi la waba. Afkai lau. Kasi mai. Ilua se lau kusapa. Afkai. Lau fkai gal ngam kuwa. Ni ma felea. Lau laso. Afkai. Eu ngel malo fai lu laf. Ilua fele fai foi lau fkai. Afkai. Nge yaso. Mong ya kala fai. La la kawa. Fica foi lenga. Wa ku ya i mawang meskeli. Awal nge fa mo man nge kayao. Fa malu wa ku pe ale causa ko Sila. Fa lava ile kuwa. Mele ya. Dai so ma ko kala ko foi ya. Mo ya ku fa malo mo fa fekele. Ku sai man nge kayao. We are so. Fere ilo le Ifoga. Fere fa ilo mele ilo le Ifoga. Amai uma mel com Sila. Kala mai. Eu uma coi foi ya coi foi si pata lá. Ya, elewa. Ele avea com meia, mas me coiora ele wakari. Eu, o pumongi ya, o pupusa onge, onge mangi korai. Ele meia. Ai wakafa lava. Le fica ngalo kamaya, mas o mako mangak. Omor kava. Le kava ngofo ai. Le va faloa ilea, le kuma langa fa Samoa. O le feo ya. Klaro fangi. Ia fai ka ua ma fa kumkumungo lo ka kongu. I kupuranga lalo vaoa. Le ase me koe kupu mai ngai ku. Yalo ma ko fanga u. Ele ungisi. O le kako ainga lava le ngei o le kako ngu. O mai la ia. Kako o pongi o kako ngu. Ma kako ngā lue whakasi. A wāse lu mangai. O kupuranga lalo vaoa o le kako ngu. Manguia le ngei yaso. Manguia le koe peli waku i ai. O la kou o ye uma me uma o mako fa ke kusia kua o le fakasien man ko pases esfuru afe sua lava ngal ko ainga o ye uma lava kulanga o ke unga masengen ka ko ngu o le ko pases ko esfuru afe no la folea de agua de corva, agua de calar que puse. Ya se marca con más cana, que ya fue o mangalo me umele lo folea cua, caco salangi me umele cua, alenga kaila, le boca con capenga fa malu nei, que usanga paia, le mangiu marco cu file mul cacoli, faile amor caco, mo caco aina, manguia ngai yaso marfa moi, se fua. Ako ainga o e fa feiloa o kangaka ko e kupu ese me ko o kako ainga ko e fa kupuina se kau msui e aki malelau sua mala o e feiloa o mai al pa. So what you just seen was an exchange of speeches between the two chief artists, paramount chiefs of Mimosa, the two parties, the victim as well as the perpetrator, or the guilty party. It started off as in a heated exchange, but slowly toned down and now resolved. And the victim party the chief has accepted the apology and presented
They presented boxes of tin fish and boxes of corned beef, along with a large vine net, as assistance for the funeral of the deceased. Ia se mesta ko pakina le wo. Talia li fonga. Awa ne yaso mal fa mo